Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu bice bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Kenya namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari. Reka mbifurize kumeza kugira ibihe byiza, mukomeze muri bari ijambo ryanditse subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu ajye ahita abageraho ako kanya. Ni inkuru yihutirwa kandi ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Akaba rero murabizi ko yagiye mu gihugu cya Kenya mu nama ikomeye cyane yabaye ku itariki ya 11 itariki ya 12. Akaba rero arihuza ibihugu byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma rero mbere gato ko tugaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze bahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho. Mu gihugu cy'Ubwongereza abaminisitiri batatu beguye, minisitiri w'intebe yicariye intebe ishyushye. Ni ikibazo cy'umwuka mubi mu ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi mu Bwongereza gikomeje gufata indi ntera bitewe n'uko minisitiri w'intebe Keir Starmer yanze kwegura. Uyu mwuka mubi watumye ba minisitiri batatu bo mu ishyaka ry'abakozi begura. Abeguye ni Alex Davis Jones wari minisitiri ushinzwe ibibazo by'abagizweho ingaruka n'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, Jess Phillips ndetse wari minisitiri ushinzwe kurengera abana n'abanyantege nke, ndetse na Miata Fanbury wari minisitiri muri minisiteri y'imiturire n'ubutegetsi bw'igihugu. Kwegura kw'abayobozi kwatangajwe ku itariki ya 12 Gicurasi 2026 mu masaha atandukanye, kwatewe n'ibibazo biri mu ishyaka ry'abakozi bishingiye ku matora riherutse kandi gutsindwa. Aya matora yabaye ku itariki ya 7 Gicurasi 2026 mu Bwongereza, Ecosse na Pays de Galles. Yaragamije kandi gushyiraho abayobozi mu nzego z'ibanze. Ishyaka ry'abakozi ryatakaje imyanya ibarirwa mu magana kandi mu bice ryahoze rigenzura cyane ryahigitswe n'ishyaka ryitwa Reform UK. Ubwo gutsindwa kwatumye kandi hazamuka mwuka mubi muri iri shyaka ry'abakozi ku rwego rw'igihugu, ndetse minisitiri w'intebe Keir Starmer usanzwe ari umuyobozi w'iri shyaka asabwa guhita yegura cyangwa se agatangaza igihe azegurira. Ashinjwa ko ubuyobozi bwe budahamye bwatumye ishyaka ritakarizwa icyizere. Ubu busabe Keir Starmer yabuteye utwatsi, avuga ko adateze kwegura. Mu kumushyiraho igitutu rero abaminisitiri benshi cyane bakomoka mu ishyaka rye bahisemo kandi kwifashisha iyi nkundura yo kwegura. Uretse batatu bamaze gutangaza ubwegure bwabo, BBC yatangaje ko ifite amakuru yizeye ko hari n'abandi benshi bashobora kwegura. Ikinyamakuru kandi cyatangaje ko hari abadepite barenga 80 mu ishyaka ry'abakozi basabye Keir Starmer kwegura. Keir Starmer kandi yakurwa ku buyobozi bw'ishyaka rye mu gihe abadepite 20%, no kuvuga 81 bashyigikira iki cyemezo ndetse bagatoranya ugomba kumusimbura. Ibi byatuma kandi anatakaza umwanya wa minisitiri w'intebe. Mu bahabwa amahirwe yo gusimbura Keir Starmer harimo minisitiri w'ubuzima West Keating, Angela Rayner wabaye minisitiri w'intebe wungirije, ndetse na meya wa Manchester Andy Burnham. Muri 2024 nibwo Keir Starmer yabaye minisitiri w'intebe mu Bwongereza nyuma yo gutsinda amatora ku ishyaka rye. Yatangiye kuyobora kandi iri shyaka kuva muri 2020. Makuru mu buryo bw'inshamake ku bijyanye n'indwara ya hantavirusi yakangaranyije isi, uko ibihugu bifite abaturage rero bayisanzwemo biri kubyitwaramo. Nyuma y'uko ubwato bwa MV Hondias bw'Abahorandi bugeze ku kirwa cya Tenerife muri Espagne, ibihugu biri gukurikirana bya hafi abaturage babyo bari baburimo. Hantavirusi ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba rero mu ngugunyi cyangwa se inkegesi rodents, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kandi kuyandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa se amacandwe y'izo ngugunyi ndetse n'inkegesi. Yagaragaye bwa mbere kandi ku bantu babiri bari muri ubwo bwato ubwo bari mu rugendo rw'ubutembere mu bihugu bitandukanye. Abagenzi batatu bitabye Imana, babiri muri bo kandi bikaba byaremejwe ko bari banduye iyi virusi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abantu bose bagaragayeho iyi ndwara ari 9. Umurwayi wa mbere yagaragaye ku itariki ya 4 Gicurasi kubera ko ibimenyetso bifata kandi hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru bigera ku 8 kugira ngo bigaragare. Ibihugu biri gushyiraho amabwiriza akomeye cyane yo gushyira abari muri ubu bwato mu kato. Abongereza 20 muri 31 bari baburimo, Umudage umwe n'umugenzi umwe ndetse n'Umuyapani bajyanywe mu bitaro mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko batangira kandi akato ko mu rugo k'iminsi 42. Abanyamerika 18 basubiye iwabo, 16 muri bo kandi bakaba basuzumiwe mu mujyi wa Omaha muri leta ya Nebraska, mu gihe abandi babiri kandi basuzumiwe muri Atlanta muri Georgia nyuma bashyirwa mu kato k'iminsi 42.
Amabwiriza y'i Burayi asaba ko abantu kandi bashyirwa mu kato mu gihe cy'ibyumweru 6. Abahorandi 13 kandi barimo abagenzi 8 n'abakozi bo mu bwato 5 bashyizwe mu kato mu ngo zabo. Espagne yashyize mu kato abaturage bayo 14 aho umwe muri bo bikekwa ko kandi yaba yaranduye. Ubufaransa bufite umurwayi umwe byemejwe ko yanduye, bikavuga ko yahuye n'abandi 22 aho kuri ubu 5 muri bo bashyizwe mu kato. Ubudage buri gukurikirana abantu 4. Canada yari ifite abaturage bayo 6 mu bwato, 4 bashyizwe mu kato mu ntara ya British Columbia mu gihe cy'imisi 21 ariko ishobora kugeza kuri 22, abandi 2 kandi bajyanwa mu ntara ya Ontario. Ubusuwisi bwatangaje umugabo umwe yasanganywe ubwandu aho umugore we rero ubu ari mu kato. Ubu bwato kandi bwari burimo abakozi 38 bakomoka muri Philippines. Nubwo umunyamerika umwe n'umufaransa umwe basanzwemo iyi virusi nyuma yo gusubira iwabo, abo mu nzego z'ubuzima bemeje ko ibyago ku baturage bishobora kandi guturuka kuri iyi virusi ari bike cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mbere gato yuko tujya kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, reka mbabwire ko andi makuru akomeye cyane nayo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa ibintu ntabwo byoroshye cyane, aho rwambikanye hagati ya Martin Fayulu n'umuyobozi w'ishyaka rya Tshisekedi bapfa itegeko nshinga. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS iri ku butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Augustin Kabuya na Martin Fayulu ufatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe nabwo bahanganye bikomeye cyane bapfa gahunda yo kuvuga itegeko nshinga rya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ihangana rya bombi rikomoka kandi ku kiganiro Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 6 Gicurasi 2026, aho yavuze ko itegeko nshinga riri gusuzumwa kugira ngo harebwe niba ryavugururwa kandi ko nasabwa kuyobora manda ya 3 azabyemera. Martin Fayulu wamye ko yatsinze amatora abiri yahatanyemo na Tshisekedi ariko akibwa amajwi, yamaganye uyu mugambi abanyesha abanyekongo ko yiteguye kandi kurwanya umushinga watuma Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ayobora manda ya 3. Tariki ya 9 Gicurasi Martin Fayulu yagize ati tuzakumira umushinga wose wa manda ya 3 ya Perezida Felix Tshisekedi nubwo twabikoze ku bwa Joseph Kabila. Kongo iruta imigambi y'umuntu ku giti cye. Igisubizo cyonyine cyava mu biganiro by'abanyekongo bidaheza so gukuraho itegeko nshinga. Bwana Augustin Kabuya yatangaje ko Martin Fayulu nta mbaraga za politiki afite ku buryo yaburizamo umugambi w'umukuru w'igihugu kuko ngo yaremwe n'ihuriro ramuka ritavuga rumwe n'ubutegetsi naryo rigeraho rimusiga. Uyu munyapolitiki ukunda gusingiza Tshisekedi yagize ati nta mbaraga za politiki afite, yaremwe na ramuka, ariko se ubwo abayobozi bose baramuka bamuvagaho ubu avuze iki? Ni igicucu cye ubwe. Niyo mpamvu mvuga ko ntazemera ko Martin Fayulu avuga ibinyoma, nzamwifasha neza kandi nzi ibyo mvuga. Martin Fayulu yasubije Bwana Augustin Kabuya ko ari umuntu udakanganye kuko ngo mu gihe abandi bafataga imyanzuro ifite icyo ihindura ku gihugu, umunyamabanga mukuru wa UDPS yarashinzwe kubafungurira inzugi gusa. Yeretse abanyamakuru imyanzuro myinshi cyane yashyizeho imikono mu myaka myinshi cyane ishize. Nongera ati mu gihe cyacu ubwo twafataga ibyemezo umurimo wa Kabuya wari kudufungurira inzugi. Abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kandi kwamagana uyu mugambi, bamwibutsa ko agomba gusimburwa n'undi munyekongo ubwo azaba arangije manda ya 2 muri 2028, ariko UDPS yo isubiza ko nta wayihagarika muri uyu mugambi wo kuba yavugurura itegeko nshinga rya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tujye ku nkuru ivuga ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Mbabwire ko nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abishimangira, nta muyobozi w'igihugu uko cyaba ari igihanganye kose uzacungura umugabane wacu n'amagambo ya Perezida Paul Kagame. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko nta gihugu cyangwa se umuyobozi wundi wo ku isi ushobora gufasha umugabane wa Afurika kurenga ibibazo ufite, ashimangira ko byashoboka gusa hashyizwe imbaraga mu bufatanye bugizwemo uruhare n'abanyafurika ubwabo. Ni impanuro Perezida Paul Kagame yagarutseho kuri 12 Gicurasi 2026 ubwo yari Nairobi mu gihugu cya Kenya mu nama yahuje Ubufaransa n'igihugu cy'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Umukuru w'igihugu n'umwe mu bagize uruhare mu kiganiro cyagarutse ku ruhare rw'abayobozi b'ibigo byo mu Faransa n'ibyo muri Afurika mu kwimakaza inganda zitangiza ibidukikije ndetse n'uburyo bw'ingufu zigezweho. Abandi bakuru b'ibihugu bari muri iki kiganiro ni William Ruto wa Kenya, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, John Dramani Mahama wa Ghana, Mamadi Doumbia wa Guinea Conakry ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Perezida Paul Kagame yagaragaje ko hari byinshi umugabane wa Afurika wagiye wizezwa ariko bikarangira bidashyizwe mu bikorwa. Ati amasezerano menshi yagiye atangwa kuri Afurika ariko bikarangira adashyizwe mu bikorwa ngo agire icyo atanga gifatika. Ibi ni akarengane, yego, ariko ku rundi ruhande nk'abanyafurika tugomba gufata inshingano mbere y'uwundi wese. Yakomeje kandi agaragaza ko nta gihugu na kimwe gishobora gukiza Afurika ibibazo ihura nabyo uretse abanyafurika ubwabo. Ati nta muyobozi wo ku isi uko igihugu cyaba ari igihanganye kose uzacunga umugabane wacu. Ibiganiro nk'ibi bikwiriye kandi kwibutsa ko binyuze mu bufatanye twarenga inzitizi zose ziri imbere. Inama y'Ubufaransa na Afurika Perezida Paul Kagame kandi yitabiriye yari igamije kwiga uko impande zombi zarushaho kandi gukorana mu buryo bugamije inyungu no gushyiraho uburyo bushya bw'ubufatanye. Yitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo ku mugabane wa Afurika ndetse na Macron w'Ubufaransa. Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu cyabo kigifata umugabane wa Afurika kitagifata umugabane wa Afurika nk'akarima kabo cyo, ahubwo ko gishyize imbere ubufatanye burimo ubwubahane kandi ufitiye inyungu impande zombi. Ati uyu ni umugabane ntagishaka ko Ubufaransa bubona nk'akarima kabwo, aho abashoramari bumva ko bafite uburenganzira bwose cyangwa se bakizera amasezerano kugera ko ibihugu bya Afurika bikoresha Igifaransa. Uyu mukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko imyumvire yageze aho bamwe batekereza ko Ubufaransa bufite ububasha bwo gushyiraho cyangwa se gukuraho ubutegetsi muri Afurika, ariko ko ibyo byarangiye muri 2017 ubwo yajyaga ku butegetsi. Yagize ati kuva muri 2017 ibyo bihe byararangiye, icya mbere kubera ko mbere ya 2017 sosiyete zacu zatangiye kandi gutakaza isoko mu bihugu bya Afurika bikoresha Igifaransa. Ntibyaganiriweho mu buryo kandi bwagutse, ariko byatewe n'uko Afurika ifite ihatana. Perezida w'Ubufaransa yatangaje ko yemera ubufatanye bwuzuzanya kandi buzana impinduka ku mpande zombi. Ibi byose bikaba kandi hubahirizwa busugire n'ubwigenge bw'ibihugu. Macron yijeje ibihugu bya Afurika ko igihugu cye giteganya kandi gukora ishoramari rya miliyari 27 z'amadolari y'Amerika kuri umugabane mu nzego zirimo ingufu ndetse n'ikoranabuhanga nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Tukiri kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, reka mbabwire ko Perezida Paul Kagame kandi yaganiriye na Perezida wa IFAD Alvaro Lalio. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Perezida w'ikigega mpuzamahanga gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi IFAD Alvaro Lalio, byibanze ku bufatanye bw'impande zombi mu byerekeye iterambere ry'ubuhinzi, banarebera hamwe kandi amahirwe ahari. Abayobozi bombi bahuye ku itariki ya 12 Gicurasi 2026 ubwo bari bitabiriye inama ahuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yaganiriye na Perezida w'ikigega mpuzamahanga gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi IFAD Alvaro Lalio. Biti baganiye ku butwererane bw'impande zombi bugikomeje by'umwihariko mu guteza imbere icyaro, iterambere ry'ubuhinzi ndetse no kongera kandi ubudahangarwa abahinzi bato. Ibiganiro kandi byageze ku mahirwe yandi ari hagamijwe kandi kongera imbaraga mu bufatanye mu rugendo rwo gushyigikira ubukungu budaheza, kugera ku masoko ndetse no gushyigikira uruhare rw'abikorera mu rwego rw'ubuhinzi. IFAD ni ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Kuva IFAD yashingwa mu mwaka w'1978 yiyemeje gutera inkunga ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bitandukanye hirya no hino ku isi, hagamijwe kandi kugabanya umuvuduko w'ikibazo cy'inzara kizamukaho. Ibikorwa n'imishinga iki kigega cyafashije kandi byagize uruhare mu guhindura imibereho y'abaturage basaga miliyoni 518. Mu Rwanda IFAD itera inkunga ibikorwa n'imishinga biri mu turere 14 hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Duhindure ingingo tugaruke kuri iyi nkuru byabere mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko iburasirazuba uwishe umuntu akamuca umutwe yarashwe ashaka gutoroka. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba yarashe abasore babiri barimo wari utwaye ibiyobyabwenge washatse gutemesha umupolisi w'umuhoro n'undi wari watawe muri yombi azira kwica umusaza akamuca umutwe warashwe ashaka gutoroka. Byabaye mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2026. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CSP Twizeyimana Muduni yabwiye itangazamakuru ko umusore w'imyaka 34 wo mu karere ka Ngoma yafashwe akekwaho kwica umusaza amuciye umutwe ajya kuwutaba mu wundi murenge. Mu gitondo cy'uyu munsi yagerageje gutoroka polisi araraswa yitaba Imana, umurambo we wajyanywe ku bitaro bya Kibungo. CSP Twizeyimana Muduni yakomeje kandi avuga ko undi musore warashwe ari uwo mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kabarore. Yavuze ko polisi yabonye amakuru ko hari abaturage bari kwinjiza mu gihugu ibiyobyabwenge bya Zebra Gin biri mu mashashi. Ibiyobyabwenge byari bitwawe na moto eshatu zifatwa zigeze mu murenge wa Kabarore mu kagari ka Nyabikiri umudugudu wa Ngarama. Polisi yagerageje kandi guhagarika izo moto, umwe avaho azana umuhoro ashaka gutema umupolisi mu kwirwanda arahita murasa, ntabwo yahise apfa, yajyanywe ku kigo nderabuzima niho yaje gupfira.
Twizeyimana Hamuduni rero akaba yavuze ko izi moto eshatu zafashwe, hafatwa umwe wari uziriho undi aratoroka. Izo moto zari zihetse amapaki 900 ya Zebra Gin zigizwe n'udupfunyika 10,800. CSP Twizeyimana Hamuduni yasabye abaturage rero kwirinda kunywa no gucuruza ibiyobyabwenge kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ndetse anagaragaza ko polisi itazihanganira ababikora. Ati abantu bakwiye kwirinda gukwirakwiza ibiyobyabwenge n'icyaha kandi amategeko arabihanira. Ikindi turasaba abaturage kwirinda kandi kurwanya inzego kandi bakareka gucuruza ndetse no kunywa ibiyobyabwenge kuko polisi itazigera ibyihanganira, nk'uko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Hamdoni yakomeje kugenda bigaragaza. Hanyuma mu yandi makuru reka tujye kuwitwa Olivier Nduhungirehe, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Akaba rero yagize ati ntiwavuga ngo Uburundi bushaka gusenya FDLR kandi bikorana. Nduhungirehe yasubije Ndayishimiye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi adakwiye kubeshya ko igihugu cye gishaka gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR kandi byifatanya mu ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro Jeune Afrique cyasohotse tariki ya 10 Gicurasi 2023, Ndayishimiye yavuze ko Burundi budakorana na FDLR ahubwo ko bufite ubushake bwo gusenya umutwe. Icyakoze ikibazo bufite kikaba ari uko butazi aho abarwanyi bawo baherereye. Ndayishimiye yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zibarirwa mu bihumbi ziri mu ntara Kivu y'Amajyepfo kandi ko ziyoborwa n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Romega Grace yahereye aho amubaza uko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR ariko iz'u Burundi zo ntizikorane n'uyu mutwe, asubiza ko ingabo zitavangwa. Perezida w'u Burundi yagize ati imitwe y'ingabo z'u Burundi ifite ibice ikoreramo, FARDC ikagira ibyayo. Ati nakongeraho ko imitwe y'ingabo idashobora kandi kwivanga kubera ko idahuje uburyo bwo kurwana urugamba, ahubwo nabwiye Perezida Felix Tshisekedi ko yakora uko ashoboye kugira ngo atazamo urwikekwe. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru Antoine Kaburahe w'u Burundi yagaragaje ko kuba Ndayishimiye kandi yemera ko ingabo z'u Burundi ziyoborwa n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko ntizivange ibyo ari ukwivuguruza gukomeye. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati muri icyo kiganiro yavuze ko ingabo z'u Burundi ziyoborwa na FARDC kandi ko ariyo izohereza aho gukorera. Nyuma avuga ko ingabo z'u Burundi kandi zidashobora kwivanga n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ko zidahuje uburyo. Ati kuri twebwe uku ni ukunyuranya gukomeye. Yavuze ko ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo na FDLR bweruye, bityo ko Ndayishimiye adakwiye kubeshya ko igihugu cyabo gishaka kurwanya uyu mutwe. Ati FDLR ikorana byeruye n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi. Ati uyu munsi ntiwaza uvuga ko u Burundi bushaka kurwanya FDLR mu gihe kandi biri gukorana. Ndayishimiye yatangaje ko yifuza ko u Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda n'u Rwanda byakwifatanya mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ibihungabanyiriza umutekano. Gusa Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko nta bushake bwa politiki ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Felix Tshisekedi bufite bwo gusenya uyu mutwe. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati niba ingabo z'u Burundi zishaka gusenya FDLR zakabaye kandi zumvisha abafatanyabikorwa b'Abanyekongo kubikora, ariko nta bushake Kinshasa ndetse na Gitega bifite. Muri Mutarama 2024 Ndayishimiye yavugiye i Kinshasa ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda bashaka impinduka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Amagambo leta y'u Rwanda yamaganiye kure igaragaza ko ari ubushotoranyi bukomeye. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko amagambo Ndayishimiye atari ay'umuntu ushaka kubana neza n'abaturanyi, bityo ko niba Uburundi kandi bushaka kubana neza n'u Rwanda bukwiye kureka umugambi bufite wo kubunganyiriza umutekano. Yasobanuye kandi ko Uburundi nibwemera guhagarika kandi umugambi mubi bufite ku Rwanda narwo ruzemera kongera kubana nabwo neza nk'uko byahoze. Rero ari ibyo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa, ariko mbere gato yuko tugana ku musozo reka n'undi babwire ko abarwanyi ba AFC 23 berekeje kure y'umujyi wa Uvira. Abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuye muri centre ya Ruvungi mu gitondo cyo kuri 12 Gicurasi 2023 berekeza muri Kamanyora mu ntera y'ibirometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. Alliance Fleuve Congo M23 yafashe ibice byinshi cyane byo muri teritwari ya Uvira mu ntangiriro z'ukwezi 25 muri Mutarama 2026. Yakuye kandi abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira mu nkengero zaho nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ntiyanyuzwe kuko yakomeje gusaba ko Alliance Fleuve Congo M23 kuva mu bice bindi byose byo mu kibaya cya Ruzizi igasubiraho yahoze imbere y'urugamba rwo mu mpera z'umwaka ushize. Byumvikanaga ko iri huriro kandi risabwa gusubira muri centre ya Kamanyora. Tariki ya 10 Gicurasi 2026 AFC M23 yasubukuye ibikorwa byo gusubira inyuma ikora abarwanyi mu bice birimo Sange, Rubirizi, Mutarure ndetse na Bwegera, bose bajya muri Ruvungi bica amarenga ko mu gihe cya vuba kandi bazakomeza urugendo bazamuka. Mu gitondo cy'ejo hashize tariki ya 12 Gicurasi nibwo abarwanyi ba M23 basubukuye urugendo bava muri Ruvungi bakomereza muri Kamanyora. Ku gicamunsi imitwe y'abazarendo kandi ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo byinjiye muri Ruvungi batangira kandi kwagenzura.
umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Regan Mbuyi Karonji yemeje ko abasirikare babo bari kugenzura Mvungi kuva ku gicamunsi ariko ko abarwanyi ba AFC M23 bakiri mu bice byo hafi birimo Katogota hafi ya Kamanyola. Lieutenant Mbuyi yatangaje ko abarwanyi ba AFC M23 bashyize intwaro ziremereye mu bice bari kugenzura umunsi mu buryo busa naho bashaka kandi gukomeza ibirindiro byabo muri Kamanyola ndetse no mu nkengero zaho. Ubwo Amerika yasabaga M23 gukura abarwanyi ibice byo mu kibaya cya Ruzizi yari yarayisezeranyije ko bizoherezwamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho, ariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bazalendo nibyo byahise bitangira kuhagenzura. Nyuma yaho kohereza ingabo zitabogamye zigenzura ibi bice binaniranye, byateganyijwe ko ibi bice bizoherezwamo ingabo zigenzura ibahirizwa ry'agahenge. Hashyizweho kandi urwego ruzakagenzura ruzwi nka EGVM+, ariko igihe ruzatangira imirimo rero ntikiramenyekana kugeza magingo aya. Reka mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma kandi turaza gusubira mu makuru masa ari imbere, mbabwira ngo mukomeze muranditse ijambo subscribe cyangwa sabone mukande kunzogera kugira ngo dukomeze kubana muri